Kanti ithezangena osukwini izokele zokuthelelana amanzi kwensizwe imbili kaMaskandi okubala kuzo uKhuzani&Gadla umfowamPungose the president of the Blue Nation nodumo lengoma ehlukanisa unyaka emsakazweni uKhozi FM kanye naye-ke lapha-ke ubaba uGadla Nxumalo wengoma ethi amatema lombhemu. Noma-ke kungacacanga kahle ukuthi yini bebeyibanga, kodwa kunevideo esabalala ey'nkundleni zokuxhumana esikhathini esidlule kababa uGadla ekhuluma nabanye ethi kwamphatha kabi isenzo sikaKhuzani ukuthi athi mangabe ezombingelela aqede amhlinele angambingeleli. Mbukele silethe Kuhle TV mangabe ungayibona ngale video, nansi video sikuthulela yona ukuze siqhubeke sithule indaba. Ngathi ngiphume estage emcimbini kaThokozani la. Insizwa umfowamPungose yayizongena ilandele mina. Ngehle stage ngihamba ngayibingelela phela njengomfana phela lo. Ngihamba ngambingelela umfana sawubona umfowamPungose. Wavela wakhwixa izandla kanje. Hawu, wangibuka nje. Ngamphinda ngoba ngensizwa wamphinda ngathi sawubona Mpungose ngoba ngangifuna uqinisekisa, waphinda wakhwixa izandla wangibuka ngathi ha izozingane ikhiphe nangempama phela obisanda kushaya quality nje awazi ukuthi angagcina ekhipha kuwena umuntu mayediniwe edine into engekho ke mina ukushaya kwamatema lombhemu ngangenenhloso yokuzonda yena. Kanti namhlanje kube sekubonakala ephejini laKhuzani esefaka isithombe sakhe nobaba uGadla Nxumalo kanye namanye-ke amaqhawe okubala uThokozani noMcineka lapho khona bebhale ukuthi sonke siyawenza amaphutha singabantu, kuye kufanele mangabe kukhona owenza iphutha kuhlale phansi lilungiswe, eyamadoda iyaphela. Ube sefaka ivideo yabo bedlala isinuka. Mbukele silethe Kuhle TV, ungakhohlwa ngcofoza subscribe button wethu uze siqhubeke siwethulele zonke esingenayo.